Eta basically li ġara kien illi kien hemm din il-mader marret l-iskola kienet fi stat evidenti ta' xorb pjuttost qawwi. Dina marret biex tixbor it-tifel, sadattant it-tifel kien ħadu ġiġa żewġa d-dar. Tajjeb, ovvjament it-tifel li ħadu żewġa ma sabitux, u għamle storja u. Ma setgħux jirraġunaw magħha ovvjament ma kienx fi stat. Dik li ġara, Alla ħares din iddeċidiet mor 10 minuti qabel. Segretarja kien hemm dak il-ħin li ddaħlet kien hemm is-segretarju, mbagħad kien hemm l-assistant head u anke l-pulizija kien hemm pulizija mid-diera mill-informazzjoni aħna Alla daqtej tajba miskina. Huwa fatt illi s-sigurtà fl-iskejjel hija minima ħafna. Ġimgħa inserta kien hemm traġedja ġo Sweden. Malta kieku din il-parent forsi marret 10 minuti qabel, potenzjalment kien ikollha traġedja oħra. Għax kieku marret 10 minuti qabel kien ikun hemm it-tfal ħirġi mill-iskola.